medal kerasakti. Mangkengken keratumpe. Apa mahawinan dewe ajine memelat. Jalan. Oke tuh. Oh, kene wala lamat di teko, pinyang jeung abang kopi nah. Saya panang rodok yang ada beli melipat am. Jawab aman akar. Oh, jenang misi cara pengkrimik banyak rikireng padang waktu nih. Sajo jenang yang pianak bebinyan. Nglapang pros itu ngilang keken kesengsaraan ya para jana padam kejang. Hayang jani sing sida ben. Sejabaning kene. Pelangan buka jani. Melerja kena gelah bakal memirasa lawan ukudan bibi ni durusang kata kewala. Jalan iring gelah ngale tongo sani singgit malu bibi. Pragat yasan ya adi malu di taman. Sod kete pang pada galang dan kendak ya panggalang. Paman panggalang pamit mulai ke karang kepatehan. Ingatin ane bibi. Ingat. Jangan ibi mapali drama. Woi, ajak tunangan. Suka duh kita mulut wah mesanding. Pas mari bidang kel kepurnya jani. Der. Aduh mada aja suwe cek kawin nih. Melarapan paitan ide sida ya yang ngalengal. Lo kok terkejut? Ada apa sih? Semaro nyaman matur. Tukune opname di rumah sakit. Bisa mati jelmane atmane di kemai. Atmana sing trimo ken sang suratmu. Bagong tan karipun. Ye, pidan mule. Bos segaro. Kemudian ke Segaro, melis. Ah, kepala senut. Ya kontrek lah. Waduh, di komen aja. Ketome. Siapa takut? Ya, ada. Boleh berkata. Ada. Tawentan nabi atau simpan berdakai kentan. Ini ada. Ken Bapak. Hah? Ayo. Titiang tan dados kamal tuh. Asal siang titiang kontak aja titiang. Mare nyaman kini matur. Tukune cai bareng. Entar. Oh, jangan yo gegiat. Oh iya bincang lagi. Mungkin babak nih. Dia titiang babak, titiang segar tuh. Titiang sehat wala sengat tuh. Yang kada nuli bidang gelas bemelit. Yen cai mara-mara bisu negakin motor. Adeng-adeng, udah ngebut. Apalah karalih tuh ngangenang di terminal Batu Bulan bertabrakan long batu saya. Siro matur sapun dikering cokor deu. Nang ajem-ajem misi ngelak-ngelak hati sing tawange blok yen. Ngaku dua yen biasa negakin motor di Juma di desa yang melalui ke kota ngimpas motor gede ngejar mentabrakan wagong cingake buntut titiang kincan halus titiang siku udah mentabrakan dan wentan sampai siram matur sampai iya matur sing ngai-ngai dokin lemune nih ngai kengken njumin matur marah ngapi malih atur orang titiang atur cine marah Cokori Dewan jantan mirang anak tabrakan dari kau bedangin terminal Batu Bulan ditu yang tabrakan terminal Batu Bulan bedangin ditu yang tabrakan bedangin terminal Batu Bulan pula
nawang terminal Batu Bulan mulai bedangin tongosnya. Pesampun jauh neng tabrak oke montore kertas gotek sisen jalan. Ayo wasin. Iya ada anak ada jelema prade metabrakan kanti leketes kanti ke tengah kota tuaran babak belur ke batak nangi wasin ada suet mirip dia. Napene suet? Apaan aja? Ampun jo tabrak oke montore kertas gotek sisen jalan. Tuenten got tengah narko Duageng nika artene cokori dewa lengah. Aduh, awak parakan di sana bener ibu matur nah. Tang nawang sourcing deh bakso bener dah diparakan. Langsung ke ngulah-ngulah memunyi bener. Apa halus lengah ya? Halus lengah Lolo. Weh, yang pas kalau cai iya bani matur kuning ayang cai metabrak lah sing luwung kayune dipuri sing jujur lah tabrakan iya ada sangat kengken unuk gitu lah kanti leketik kuning ngakote pas kalau ketik ada sangat mawanan ada medhanan papa banget bagung gitu yo kengken parakan gelah batasipun lelung gitu yo yang orang cibates calung tak nyen matur gitu. yang cai marah. Tuh yang belum batasipun dong bersidangi pun tangkel meriki. Marah kengken aturan? Mawinan becik kang mirang ngatur titiang, nawa kang duagong, batasipun lung nika. Nika artinya cokori dewa sonto loyo. In matur gitu. Halusnya apa? Halus sonto loyo goblok. Aja kanangsan. Ben sada bus tabrakan kanti long batese. Sing ben lanjut sada. Dadar motor ada usaha. Wih, banget lu Agung. Bus kalau menabrak motor usaha. Banget men kengken. Motornya nama ring bingkil gitu ya. Ini becek atuh. Motornya nama di bingkil. Anaknya gelem servisnya di rumah sakit. Badeng. Oh badeng nikah tuh. Gelasin medakon menyamune ada babak batasnya long gitu yo. Motor rusak, motornya itu servis sering bingkil. Penyaman sini hijau gitu gelang. Punuk nama di rumah sakit gitu. Jelema apa nih mempadang? Dan yang boleh matur kencan. Jelema boleh tengah. Men motornya kencen. Kan sapuniko cokori dewa. Mangken motor rusak di bingkil. Kencan motor rusak jangan bawa ke bingkil. Kemudian bani. Nguning ayang tuh nyamannya nama di rumah sakit. Mangken anak gelom di rumah sakit Badung sanglah nika. Saya matur tuh nyamannya nama di rumah sakit. Nge rumah sakit sanglah Badung nika. Bibir bandingan. Nyamannya saya matur bani ngatur iyo nama di rumah sakit. Iki ngatur marah. Boleh kita nguning angketan. Duagong para kali bentar op nama di rumah sakit. Marah kengken atur. Mangken anak gelom di rumah sakit. Karena kulijo kadang jantan gemang rosang. Agong, menawi punika sangkaning bakten manakipun megegonjakan aratu. Yan kepilih kangkat sampunan, coba dia mengapa juga. Menawi pun megeguyon ring cokor di luar. Kelasing lapis salah. Di kapah-kapah megeguyon suksema gelah rumah saat ada pinaka penyelimur kayung gelah yang cainawang ia nalih sedini-dini rasa sing sida pengelah mapi kayun serta duduk kita ia nalih yang perjalanan yang malu ane subeliwat cai pada jak dadu ngiring gelah ditunggu suraja aja di peseraman taki ning sewa ke Gunung Widya. Salwering ne mula kapaice sida cari benglah lungsur. Kengken mula tata titining sang Anyakrawardhi. Kengken sila kramaning sang Amadagnata. Sajroning panca stiti Darmeng Prabu. Paunukan asta brata. Asta dasa Prametyang Prabu Danurdares aji peperangane. Maka jang rumah sasida paripurna bergelang lungsur. Wala di subane ada wara nugraha. Mawali uli peseraman ngungsi pa negara Wilecita.
Nekat di puri landas. Tedung jagat lah kinucap wala. Hayang jani panegaran gelah nu landas kawawa. Kawangku. Dening peratu ni mawet uli panegara gondang watu. Nini sing sida ben gelah mapi kayu. Sebilang ngetiban setake ngatur apa nemadan kemang tahun kumo. Wiyak tiaran buaku. Sampun lintang reng kalih dasa warsa jagat biadin panyak Cokor Dewa kewawe antuk aku saking gondang waktu punapi antuk kopi kayun sana mangke Yadian Cokor Dewa nabi wastana sampun putus sengaja. Sampun nabi wastana wicaksana aku. Kuanten durung lah dosi tiang nabi wastana sumager ning linggih Cokor Dewa. Cokor Dewa kantun wi muda. Tidak anak kelintir sampun kawis taruh ke Jano Nurago kiat janang itu. Kalor sampun ke kaonangan. Yen prade gelasing maut saha. Sing rumah sak gelah ngarti. Ida nak lingsir dumadak jauh umur ingat cindia. Pang mekardik, pang presida oleh genatan rahayu dong gitu ya. Yes? Saya nikang papunahan prahayu jana. Undang tetujuan gelah pang presida ngilang keken kesengsaran ya para jana padam kejang. Kayang jani sing sida ben. Sejabaning kene. Yai Paman Agung Pengabeh Puri nih. Dibisanya nguni nga yang ngatur. Iyan gumadi pisreng ngarsan pelunggo Cokor Dewa. Pacang leseng angel saking rike. Iyan gumadi kangkat di tiang unsur. Keto ya matur. Pilih becik. Sedun ke Jaba Puri dua gum. Ngalalana ngumbar desa. Ngungsi panegara siosan. Undang mana di tiang matur. Pelunggo Cokor Dewa mangda presida. Ngamulih napisan yang mewasta seraya kanti. Punika patut pisan, Bagong. Lumayan para ratu ni sami. Sampun api antuk, tanglet dados sasiki. Yang sampun nabi wastana mesekian nabi wastana para ratu ni sami, piro sakten wong sinungan. Nah, yen subanyak membestikan tu mawastu kokoh, kengken tulio petapannya sampan. Nah jadi kene, pejalane lah karjo. Cai pekele rongwang. Kang selamat pejalane bantane kirianmu. Jalan gulam-gulam berem. Giring nasi cerian reng kontrakan terus giring arah Giring. Terus Sud mesiran, orene melali kene aji ning ganti pengangone dewa pang nyina yang okan sang ratu gitu bet. Ah, mancan sud nyalu pakaian gitu mesin deponya na sud manus cak antrek ke salukna. Aduh, pangadeuna dukun. Orang itu bejak belas gitu tuh. Nak kelangan apa ya nih? Orang mau kejit gini aja saap. Le, anten yuk. Cip. Pasti ngenen nih, pasti ngenen. Jeruana istri, sapa sira pacang ngajak nganten? Jut. Halo, lacure dong nak lu pengengkenang ini. Cek cumen kecunduk pengajak nganten, jot. Lo nasibnya tuh. Dijajah laku kena kajetan. Tuh bau pang oyong doren timpal mulai biasa gitu kengken. Pengadana simpati juari dan likat doren timpal. Namu ani dijak gitu. Betawa, jawat runa, jawat berdua kata. Nyaben
rame-rame lah pono bajang kerajani besok kalem. Pakadana sing pati juari. Kenalan yo ge. Au. Saking napi ge. Au. Ada tiang kemu ge. Au. Galak cicingnya ge. Maro-maro lah, bogen saya Allah, Bang. Mare-mare lah, coba kan biasa celok. Apa toh? Maro-maro biasa no ala ala. Maro-maro biasa no kita. Makalo, bisa-bisa saya. Makalo, bisa-bisa cinta. Mula kita yen tresnane. Tumpah. Apot. Apa tuh matumpal? Mula kita yen tresnane. Ngajak-ngajak itu. Lakar pesubungan. Maro-maro biasa no kita. Makalo, bisa-bisa saya. Makalo, bisa-bisa cinta. Mula kita yen tresnane. Kaplek. Munyin kenang, kengken tuh munyin Lo kenang. dasar jelema buang. Apa tuh mau kaplot? Kenangnya ngangsel. Oh, angsal kenange. Aw. Oh, tuh kenang aja rambang ki. Men, Cengceng nih sing baru uang ki. kengken. Cengceng nih. Aw. Ngajak konceng, ngajak